in the house, rap ni wowe wankujije. Barbie in the house, rap ni wowe wankujije. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Rap urabizi ni wowe watumye mpera ibyapa. Sinaze kwiga ngo nkore ibido nk'abajama banje. Bayigicibwa mu muryango kandi nkora ibyonzi. Nisaze mu nzitane, buzima ntibutane. Dore nduzuye agahinda, mora kumara agahinda. Nubwo natojwe kuba intore, ntebejwe n'ibitore. Ndashaka mene bayore, cyangwa mene balore. Ndashaka mbanyomoze, fata umuheto ngufore. Babaswa ku rutonde, babizi imbabu ndashonje. Bazi ko nota nkonje, umva iyo nyundo bahonze. Ejo bazaza batonze, babona ku rutonde. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Nasunitse ibigoma byinshi bafata nkuri kuyaga. Dore ko nta muhanuzi wabo wanaronkwa mu manga. Niyo wasura umuhanga banaguta mu bishanga, wanaturika imanga. Ndengagiza ububabare, hano hakora imibare. Serega yukariture, shakisha ahantu ture. Babisha bakubure, warega pusha mabure. Nurwadideho Todoma, sijya wateje korona. Naguza ndaho ibikoma, nasaze twabivoma. Sinkomoka mu badoma, kereka wenda mama. Nk'imitobe y'ibihamba, niwese mubera ibamba. Turi ku karubanda, zose zifata nk'impamba. Zifashisha ku rugamba, zirakiza zikanabamba. Zitega babyina amahamba. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, kuri nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Welcome back my people, aracari umuhungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi nkaba nisanze muri Dropic Electronics, aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafite amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewana ibintu muri Dropic Electronics n'uburyohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kubayigura icyarimwe, hari promotion yo kwakwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga. Ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. Ubundi nari narasasa, ntangiye kwirukanka ku gasozi. Umuntu araza arambwira ati nyamara ngo nkuganishe ku muganga runaka, muti ndawunywa amano nisiga. Ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira. Abantu bafite ibibazo nk'iby'abangaba nabo byabateraga batazi aho byavuye. Ngewe ndi umupfumu uragura, nkamenya ibibazo byose abantu bafite, nkapfumura mu mubiri, nkamenya niba ari umurozi wakuroze, niba ari abazimu baguteye, niba ari ibitegano, niba ari ukuzinga ubugabo, niba ari ikibazo cyose cy'inyatsi cy'imyaku, ariko biri mu marozi byose ndabimenya. Rero nkorera muri Kigali Nyamirambo, ariko ahitwa Sazike ku musigiti. Numero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 7893888 rero muze tubafashe. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sakalada Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture.
ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Aba intebe za original, intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la Kwizerwa Art Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Art Furniture tubafitiye intebe nziza ewana za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego ama bed cover byose rari muri Kwizerwa Art Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Art Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kigana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Art Furniture ibintu n'uburyohe guys. Mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wanyu Sakarada Premier hamwe na Kwizerwa Art Furniture. God bless. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara aho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Aya aracari da Premier nk'ibisanzwe bayisane no one lives atagira ucikwa. Nakubwiye 6 byaye ku kwezi na 2 ku cyumweru ukarya show kwezi kose filime yiswe no one lives. Wa studios abona bateguye. Buriya filime cyambaga by'abantu benshi kugira ngo yakugeraho cyane. Ukumva ijwi risendere nk'irya Samano, ijwi ribohora imitima ya benshi. Patha abona abandi bateguye sabo gusa. Elias Sisake mbonye. Ndakurondogura niba aravuga ntakunda ariko tu nakundi n'ubundi ntunzwe n'umunwana kana mpurabudi. Ayiwa haro nikanze ariko haro aborogaga amashyamba. Pate wa studios presente mukobwa ndumva ari bwongorosi ntago nde American Media hamwe na Constance Media. Mukobwa consistency hafa vaho mwasumye cyazanye no kubasobanura so kwasomera mukobwa amashyamba zaka goroba ni mari rukanga mukobwa afite ubwoba pagenda kandagira igicupa ariko ayo mana mukobwa ntaga byumva ufite igihunga baza kurikiwe bana y'urucupa rurerure shawo kirahure rangije cakenda hambira ku kirenge arakomeza filime yiswe no one lives
ntawe usigara ari muzima, ntawe urokoka. Fatiraho turore yitonze. Mumfashe yari baragenda kayare kandi ajyana mu shibuga. Hano hariteze imigozi. Hayiwe mana mukobwa batano ku giti dotineti katurore batarwara ucupa afite mu ntoki tangira kugenda yandika ku giti sanga harimo arakobora amagambo arimo arashishimura ku giti yandika ngo waje tu akadoma igiti akadoma neti amaze kuye kumbuko yakanditse yanditse ngo ano Emma alive bivuze ngo Emma aracari muzwa yitwa Emma bahise no one lives no one kurokoka pa c'est en français nta n'umusigara muzima. Bwatinze tuvuye kuri mukobwa tugaruka hakuno hari imodoka yazaga ifite ukanuza inyuma. Mwihangane arabazaga mugabo muto mugabo mukuru nakoze rakuze Luke Evans amaze nyakuri. Kumwe n'agakobwa ntabwo nzi ko ibintu bizagumara icyaha kimwe n'umukobwa muto. Ati nyizera bizaba kimwe. It will be the same. I'm going to miss everyone. Nzakumbura buri umwe mbanza bimutse ni couple. Ati nzakumbura buri umwe. Ati ubuzima Betty arimo arabwira umukobwa. It's life, Betty. It's life, Betty. Ubuzima bubi munarimuka kongera akajya handi. Sometimes it's necessary to relocate. Ati sometimes it's necessary to relocate. Ari rimwe rimwe bikeneye ko umuntu yakwimuka kajya guhigira handi bitewe n'impamvu runaka. Seem like it's not your fault. Wikigira ngo atari amakosa yawe. Out of every bad situation for something good. Ati tekarigiye umuntu acika situation mbi kugira ngo ajya hari bigeza. Don't you agree? You have Ntabwo byemera. a tinted way of looking at things. Umva ubiteka ryose ufata imyanzuro ugiye gukora ibintu ntabwo nyigisha inama. I don't think you'd be so in love with me. Ati nagari kubyakaye bimeze mu gihe turi mu rukundo. Nta mwanzuro mbi nafata shiri wanjye. Don't f yourself. Mba winira tunera imitoma n'ubundi myanzuro yose ufata no uyifata ntabwo ngisha inama. I stopped somewhere for the night. Ati she ndananiwe reka dushaka twagangikira ijoro dore ko twakomeza. Bagiye mbari kuriya bazungu usanga ibintu bimukana ari bikeya akenshi amazu bajya musanga ari self contained harimo buri kimwe cyereka inzu wiguriye ari yawe niyo ujyanamo iki ibintu cyangwa se baguriremo ibintu byawe babanje gushaka aho bagangika. Now, please don't tell me here for directions. Atambwa kuja kumbaza ibyerekezo. Rooms all your name on it. Ati hano rwose hari ibyumba 15 ntabwo haburamo icyabo hararamo. News is I know exactly where I'm going. The bad news is I only need one room. Ati cyo baje nuko aho ngiye nahageze ahubwo nkeneye icyumba kimwe. What I can get. No, I just need a credit card. Ati nyine ni credit card ngakura amafaranga nta bindi birenze. Wow. Wow, mbe akobwa keza. Pretty. Keza? Young. Ni na gato. Pretty young. Like him. Yeah. Ne mukunda cyane. Yeah, that's an unusual name. Nezina risanzwe. My father had an unforgiving commitment to historical reference. Ati data yagiye amama karite ngajya nyakoresha ko ari amafaranga amara gupfa ariko nakunyiza medical nako historical reference. 8 sound to you. Cyumba mu numero 8 cyaba ari sawa. Sawa nacyo. Nacyo bitwaye. Baba cyumba numero 8 bakora iki? Bagangikemo. Local law enforcement in Gati zaro ku makuru bari maga televiziyo mu cyumba. north of Spokane. Ati rwose hano FBI cyari mu iperereza. Missing heiress Emma Ward. Ati ari umukobwa wabuze rwose aragiye gutwara kuzungura imitungo yase yitwaga Emma Ward. Amaze amezi 8 abuze. Ariko hano twazanze mu ishyamba yatse ngo Emma alive aracyari muzima. Bivuze ngo ntabwo tuzi ibintu byanditse ryari. About half a year Ariko tumaze igihe kirenga cy'umwaka turimo turamuhiga. after her abduction. Nyuma y'aho yashimutwe ntabwo turamenya Emma Ward yagiye. Kobwa n'umuhanga. You think? Niko bicyaka kwanditse ku giti kuriya. I don't think I would have thought to do that. Yewe sinya ko nyema ndi mu bibazo nk'ibi nashimuswe. Natekereza kuba nakwandika ku giti kuriya mwoboraho. Now she has a chance. Ariko bafite amahirwe ko bazamushaka akamubona. Mugabo ateka ariko bari amahirwe. There is always a chance. Mugabo amagambo ni make. How these things turn out. Ateka uzuko bijya birangira rimwe na rimwe. Take off the towel. Ngumana meshini. Nkona kwihariye se namuzwa n'iki? Ko bwana afite inkovu kukada ko hasi. Ombebe. Nanjye mu rubizo kuki kuri ya nkovu. I'm sorry. Mbabarire shiri. I'm sorry for everything. Mbabarire kugabura kimwe.
Man who lacks emotion is sorry. ati umugabo utagira amarangamutima ko se nawe ajya yaka imbabazi. I don't like emotion. Ntabwo icyo mbura ari amarangamutima. I just process it differently. Amarangamutima ndayagira ahubwo nyewe nyitwaramo bitandukanye n'abandi. Hari umuntu ushaka kubagira agahinda agaceceka, undi akagira agahinda karira, undi muri make to reacting just to processing emotions zacu really different. Barimo ziraganiramo. Must everything about you be different? Mana kereka ibintu byose kureba bitandukanye. Ati nabiko ndivuga biracanzwe. Ati rero nagahinduye buri kimwe bibaye bishoboka. Usubye ko ntabwo nakwihindura n'uwo ndi wenyine. Ntabwo nahindura uko nteye. Shaka ko nahindura imico ariko ntabwo nahindura uwo ndi we. Bavuze ngo uri mugashaka kwahindura imigenzereze ye ariko ateye bikaba bitakunda. Ngambwira ko nkunda kurusha ya mukobwa. I don't love her more than you. Turiya mukobwa ntabwo namukunda kurusha. I never did. Kandi ntabwo nigeze mukunda. Sasa nyuma ndaro umugore wa kabiri w'uyu mutipe. It's different. Usibye ko byari bitandukanye. Ntabwo namukunda kurusha mon bebe. Buriya abagore ni bitangaza. Niba yavuze uvuga bati nkunda kurusha uriya mugore rero abategereje ikihe gisubizo. Niba ari ukugira ngo yire magatima. Ukajya bakabaza umugabo ngo se ngo ari ngende uriya mugore ukunda nde. Wumva yagusubiza iki koko? Adukoresha logique nk'abantu bakuru. Bwatinze amaze kumbwira ko mukunda kumurusha n'ubundi tayari. Awirira gatunda yamaze guporeza ibyo se n'ibindi ibyo nushaka wisaza. Yitonze. Sasa ni bwatinze tugaruka ku rundi rugo hakuno. Hari abari bano barapakira ibintu. Gana kirama kabaraga. That's easy for you to say. Na amagambo aciye kuvuga kabisa. Ni bakanyama. Ko bapakira ibintu byo ku rugo rumwari n'imodoka yazaga. Urebe. You gotta be kidding. Tanyenesha. Jack, can you do me a favor and go and open the gate? Jack, agera ufungura amarembo mwana wanje. Kubera? Why? Because the gate won't open. I need you to open it. Nyine ko amarembo atakinguka ajone ko yakingura agera ufungure. Thank you. Kandi urakoze mwana wanje. Ni famille. Kumbe hano arabari kubimura. Urebe? Kumanywa ihangu. Shikira kigize guca. Yomo! Mwana ibibazo mwana. Bagira urugo manzara abashobora baje kwiba. Hog. Famille komeza imbere. Home sweet home bari baragiye mu kavakansi. Hari abari baje kubimura ku ngufu. N'abayishima bayapakiye. Babaza nabi. Bane bandera. Basanze abasambo imuhira. Mugaparika hakurya. Let me do the talking. Yakanye nevugana nabo. Don't you think it's a little late for talking? None se cyake kitarenze ko bavugana na bano bantu ko biri kose cyo kubana amagaye police kari. Baparika hakurya. Mwana nyuma telefone yanjye. Mraho. Mugafata telefoni. Mandiga yese abahereza. Arasa umugabo. Yafiri message. Flynn yarabarashe. Wagisenzi we. Warunazi we. Umusazi ngumira ryo munda. Wa musenzi we. Enough. We birahagije. Enough. Flynn yarashe famille. Fucking thing. He had a phone. Mwana yarafite telefoni bro nako bakumurasa papa. You have a phone. Should I shoot you? Hasi nawe ngora se kubera ko ufite telefoni. Buri wese ufite telefoni bajya batamurasa wa musenzi we. Barashe famille mugenzi ko umugabo yarafite telefoni. Babasoza bose. Cop in the county heard that racket. Atiko biri kose polisi zose zirimo kana gace mu biruza kurwa masazo. A mess here, Flynn. Abo turi buryo twavana ni mwana none Flynn. Ariko nabaye mu gatafari kanye. Did you think was going to happen? That we None so bana kafite telefone yaraje guhamagara ndi. sit down and have a cup of tea with the Cleavers? None se warashaka kujya tena muri gerazo cy'umwanga cyawe kwene zindi boys. He told us they were on vacation, Flynn. Flynn mwatubye ko bari bagiye muri vacances baragiye mu tembere. Now they're on permanent vacation. Ariko nako bagiye muri vacances yo guherayo. Nari mbishwe bagiye muri vacances. Kumbe Flynn nazo nyiteje cyo kuza kwiba hano hano. Fuck this. This is so seriously fucked up. Mane turaraburije bro, turaraburije. Crying? Usanze ari marira cyangwa. Mwana ukoze biki Flynn? Ethan, let's shut it down. Mwana muri kuryo tumuntu yavana kiri kare. Shut it down. What about all the... Ebikise gana byo tubi parike. Ngurunwa. Let's go. Turabuje twava hano. Flynn yivuganye nyirurugo n'umudamu n'akana kabo. Kumbe hakuno ya kapo. I had to. Ndati nagomba kubikora. Yesu mugabo avuye hanze. Nkorebo. Don't touch me.
uriya gore bigira umutima mwiza agera gutya akivumbura nta cyamurakaje ngaho ndashonje genda urye nyine Leave you here alone? musigano wenyine se Right. sawa Why don't you go have dinner with your girlfriend? none se niba ujya ufata dinner na girlfriend wawe sasa hari ukuntu umukobwa wazi ko ufite mukundana ariko ntakakwikurura rwose nta kibazo akajya kana kubitwa nta nibirenze gusa ashaka kuzatsindura umutima wawe sasa avuga kati we na girlfriend wawe kuki mutagenda musangiye dinner Would you be rational? hasi wagerageza ukora wa mukobwa we nimba uraje ngo tureko twakuba ku mubano nukambaza bya girlfriend wanjye ndamufite ariko ntabwo bikureba cyane wagerageje ukora kucyo rumunyibutse I know what you were doing out there. ndabizi ibyo ukora hano hanze ubu wasanga nanjye ufite nk'abandi nka veni oya ujya wibeshya ntibwatinze kuri ka motel hamwe baraye barangije Just weed tonight. mwana batugira inama twabona igipolisi hano ku mugoroba na Let's see. nakandebe Go up here about 20 miles. urabona imbere miles 20 21 there's ku muhanda 21 uraza kubona ka restaurant kitwa great food. Helena Great Food bagira ama steak meza cyane This old boy treating you well? musora gufasha neza arakubona barakaye abantu bajyanuka ku bandi All right then. saba nta kibyo nibinde bamijire muzima Self and I'll see you when you bana bato mwenjoye ngibe mugirana saa turi kumwe yivumbuye babarangiye hano yitwa ngo Helena Great Foods ngo bagira ama steak meza bwatinze baza hakuno Can you possibly... reka impamvu yibyimije nuko rero mukobwa dukundana cyangwa mana mbe byo bari cyakubivuga reka twenjoye ngi dinner basi bwari mwe dusangire byari mugoroba ibindi byo matiku twe tubiretse agakobwa gakundana n'umusore haka buri kanya kamubaza girlfriend we buri kanya Note to self: do not order the fish. hano ntukujya datinda n'udaringa amafi Sign of forgiveness. se ni ikimenyetso cy'imbabazi ko wemeye ko dusangira cyangwa baza gusangira Helena Steakhouse yinjira indani hano mama kibweceri mwisanzure ni mama Aderike Geni nyecere rwose these months. hano aratetese amezi yose amba mbona za kuba muri kumwe amba ngo nawakire tebo ni mama Aderike Geni yafungaga restaurant. I'm Amber. Nitwa Amber. This fish is a terrific John. Ati rwose amafi dufite twa terrific Dory Jolly. Is it aged because no one orders it? Ati amafi sana bwabata ko nta muntu ugiye daringa. Shaka ibintu biri fresh. Why don't I start you off with something to drink? None se mbere ko tujya ku mande mwari singa bazanga abaha cyo kunywa. Hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Nge nanywa wine. Bakira dore bya bisambo bya bibaga byaraca abantu. Ngo birije muri aka restaurant kamwe. Ka Helena. Baza hakuno bamaniga. Mwana hogo ujitekereza neza. Have my fun. Mwana nangira ibinezeza. Ni cha Flynn bacha barakaje. Mva uyu mutipe n'umusazi pe. I'm a team player. Mvande mwikipe yanyu ariko. Mbara mbwa ruzingo. Friend, become a fucking liability and my fucking wallet is. Umva mwana ujya someza nka uri ikina kidafite numaro. Muntu ngurishti yacu. Ethan's right. Eda nibyo avuga nibyo. Today's on you. Uyu munsi ni wowe. Figure out a way to make it right. Atigerageza buryo cyo akemura ibibazo wateje n'abantu bakoze icyo waraje. Maybe we will be friends again. Bwana tukakunya tukaba inshuti. True that. Niko bimeze. True that. Are you mad at me also? Nawe wandakariye mwana. Bro. Take any shit from you today? Ati basi umuzi nakuvana n'umwanda. I'm gonna turn you fucking ball sack. Kana weza gukanda n'ibinanga. Shut the fuck up. Funga banwa. Putting your time. Why ntabwo ubwo bakuvuga mugende mo navuga. Ni Flynn bafite gengo y'amabandi. Bamwe agenda sukura umwanda yateje. Ubwo gusukura umwanda nta kindi akora kugena akavana imirambo n'ibiki byose. Yabantu yarashe. Saka banza ngende gukamura kwanza. Kubita mugenzi we. Urebeye. Abaraha. Chere ntukarya ibintu bimwe na bimwe yarye bituma wabyibuha. Nta mpamvu yo kubyibuha nk'udatekereza. Ubuke nanga tayiga kagezweho small size. Akore buri murambwira buri murarya ibiki ntakurya nk'ibyo ndya. Maniga Flynn aza kweza kuri kapo yibere yano. Around here. Ndabona mutara abantu hafi. Urebe bwa mbere rese abantu. Dona tuno kweza ku bandi. Maniga navuga. I think they're mutes. Mbanza muri ibiragi pe. I think they're fucking mutes. Bana batipe ntago bavuga.
aza kwiyeza ku bandi bantu. Just passing through. Turimo turatambuka umugabo avuga tuje just passing through. Ati turimo turatambuka gusa. Just passing through. Twacaga muri quartier yanyu ntabirenze. Ndabibona pe. Are you moving? Murimo muragenda se? Relocating. Turimo turimuka relocating. Are your worldly belongings? None muri kwimukana ibintu byanyu byose se? Wibuka n'iki juru gipanga kibibe? Belonging. Ati umutungo afite muri isi uratuma nimukana. Is that right? Niko kuri n'uyu mukobwa se n'umutungo ufite wimukana. How much is she worth to you? Ubundi si umukobwa afite agaciro kangana iki mbere yawe? Umva wana abaje dushaka tubabarire. Just forget it, okay? Baka tubyibagire. We Flynn. If I wanted to hear from an asshole. Ndashaka imbesire abari yinsubiza. Ati ku mugabo atanazi ngo want to hear from this asshole. Asi n'umuhole nyina kenji. Abantu biturije. Uranyumva? Uyu mukobwa afite agaciro kangana iki? Kwinjira bazwa nk'umugabo. Ko mbibona. Your girlfriend looks at me like the unsavory. Cyar rwose umukobwa ameze nk'umutana atabarwa n'umuntu waba mukunda. Ko araciriritse cyane. Uncouth perhaps. Kimukoro. Urebe manege reba ikiganza. Arangije afata n'icyuma yitonze. Urebe. Kiribwira kiramurekura. Shiri n'u Rwanda. Nakugera inama z'abantu n'u Rwanda. Nawe nagore umuntu wangana naye nagwe type yanjye. I know the type. Genza abantu bagabo bari bamabauza turwana mane ruzingo nkawe se. Areba uruzingo. Navuga. Ogavayo. Don't mind my boy here. Usaranye n'abateze ikibazo. Cleanliness is to scare the tourists. Uyu mwana akunda kukanga abaturiste cyangwa abatourist. Let's go. Ngaho tugende. Baba nango Flynn. Munyihangane ni hog. Baramujyana. Tujyana wa besiriwe. Kimara gusinda kikabangamira abantu. Shit. Where are you? Ngara ntukajugunye ahantu ndira. Ntugateze ibibazo ahantu ndira. Don't shit where I eat. Rangije. Yitonze. Mugatinze maniga bamaze kwibanira igiporezo n'umukunzi we bakomeza urugendo nk'ibisanzwe. Am I really your only worldly possession? Mana manze yikundira kwibera mu isi ya wenyine yagutwaye umutima rurundi. Motipe naravuga n'amagambo mabiri. Ata abantu benshi ndabakunda ariko bakiraho kumbagara cya Flynn. Ndore ngo kirabatera mu nzira. Flynn ntiyanyurwa. Urebe bari bigendeye. Dore maniga bahuye kare aje akora ku gakobwa k'umugabo yaraje n'abatera mu nzira bagenda maniga atuma akora impanuka. Umugabo batazi, umugabo utavuga menshi, umugabo buriya nujya no guhaga ujya wagera ku muntu muziranye ko nkayisaka rukuntu navuye mu gisirikare n'ababaye cyane. Ushaka kunyiraho nka guturitsa bro nkawe baya komando mujye mutugendera gace peti yangu ko buriya giza bwa kabona mukomando n'amagambo dukoresha kubadirisha gushamburiya kuvumiriya urujya mu nakoresha ayo magambo yewe nuko nyine mbyirime nkababwira nyine ntabwo tuba tugamire kubivuga bashiraho. What in fuck's name is this? Ibi ni ibikira kumva urwogero rwaragera imodoka y'aba bantu ruzana n'ibintu byabo. Parts in here? Kabwa twamuzanye. And where, pray tell, is the owner of this luxury? Dore iyi modoka y'agaciro gutya uzanya no n'ibintu biriho. At the gas station. Babarega twabire kuri gas station ku manywa. Ethan will encourage him to cooperate. We baye byuzabwira Ethan nakemera tugakorana tugacooperatinga. Naho nani bindi. I don't like you getting my brother involved in your shit. This guy's some nago bachaka ko ivanga muri uyu mwana tuzako muri umuna wanje azaje vanga muri uyu mwanda wawe. Uppity rich motherfucker who is at the right place. Erega no bone bwambere twateye mu kire wari twatsanziwe n'ibyakunda. A little bit of torture and ariko nazajya kuvuga turagatocaringa gatoya. Wende bano basenzi bombi umugabo n'umugore twatocarinze. Baduha bank codes cyangwa se code za bank tukabikuza amafaranga yabo. Kidnapping tourists is your idea. Ushimuta ba mukera rugendo n'icyaje hukomeye kubera amafaranga. Not just make up for the short haul. Erega nani birenze nshimusa umukobwa. Fucking ass. Nabirenze mwana. The fuck up like today and I end you. Mwana uramusabye umugore uyu munsi nanakurangiza. Urayimva Flynn. Ngo bakanga ndi. Bashimusa umugore n'umugabo ngo bazababaze batange ngo pini za
z'amakonte yabo bavidureho udufaranga cyangwa se bank codes abatocari ngo bababwire bwatinze bitonze tayari hakuno yababwira ati ikintu cy'agaciro afite muri iyi si n'uyu mukobwa nikundira mugore wanjye kombezezana akanyama bawusa Bowie. turi Last place on earth. hano hanyuma ku isi last place on earth. Okay. A comedian. Uri umukomediye pe. It seemed funny to you? Nta bisekeje afatira icyuma ku mukobwa. Urebe? Kirasho kiza hakuno hehe. Ni rwa Flynn ruza mu modoka. Hano harimo amakarita ya banki batora bakubita baravuga amapini n'ibiki byose. Have they hurt you? Sheri bageze bakubabaza. What do you think? Tekereza iki? Bafata itindo Flynn aza ku modoka rero muri butu yayo. Sangamo ibyandiko ibyangombwa by'ubutaka ererere. Sheri nafashe umwanzuro. Kandi mubarire Sheri. Cicika muko cicika. No talking sweetness. Nama mvuye kuvuga mukobwa muto. Uyariana marasaka imodoka inyuma muri butu. Sangamo imyenda amajigisi amajojingi ni jogingi harimo za jogingi na jamba rebye mindani ni Flynn kumba na rutwenge tubiri Flynn kureba ntabwo ibi nabyihanganira ndavuze ngo funga umunwa agakobwa we It's been an experience. ni experience nagize Sheri kumbe Flynn ahari arebye kuri bwa bwenge abona mundi muntu nishira hari mundi muntu muri butu mana nyagasani uzabana ne mundi buzima Sheri oya suka wayitsindagira ku cyuma manige arasakuje uko wasiri yaura kumbera kari muri butu kaza kobwa kitwa Emma Ward kamwe twabonye mbasha amafilimi itangira manige yabonye Sheri bamaze kwiyahura afata intoki yavuye n'intoki avana mipingu yakure umukobwa wanjye kanyara mujyari mu ntoryi ndangije bataga kobwa n'agahinda Betty Sheri umukobwa mu experience yaramaze kugira baza yaramaze kurambirwa ubuzima kumbe kanyama You dead fucker. Umupfu amusenzi we maniga yitonze fata rwa ruhorohoro ni umupfu mbona agira icyuma basenze sha ufata urwuma ndakwepa yabaye mu ntoryi. That's where you're mistaken. Makosa ukoze ya mbere ni ukwibeshya cyane fata pinga umukananwa kibwe tatabuye wibeshye kibwe tatabuye urwayewa That was your first mistake. tubiriko byaje batangiye no kusa rya mbere ukoze rikomeye Zip ties. ati rimwe na mwifunza risani aribyo ukeneye kuyifunga neza maniga bamwice girlfriend we ariko kagakobwa ka Emma Ward leta yashakaga kare mu modoka y'umugabo naragashimuze je ne connais pas bati cyuma baguruga ka Emma bakavanayo. Can help here please? Hagira umuntu uzafasha no bana. Fucking shit, Flynn. Flynn kuba muri uyo mwana urimo. Fuck is that? Uwo mugabo asumvanye. Yarari muri buti y'imodoka rata. Feels like a fucking toilet. Bari baranuka nka nk'urujugunyiro toilette. Still. Baza mama agakobwa we. I'm gonna take this off. Ngiye kuvana iki kintu ku munwa. Ugerageza uceceke. Karaboroga. Karamuru bakaratanya ka Emma Ward. Flynn aragasimbukire. Kagorgira. Kakagorgi gatwumva nabi. Urebe. Bwatinze. Yelling. Baratwara bapfikira. Interrupting downstairs. Bisa nkaho hasi biri kubera yari tare hatari. It's 2:30 in the morning. Bwacye ni saa 8:30. Screaming like she's got bugs up her. No mukobwa barimo baratesha umutwe. Seems like Flynn. Bashini. That couple from there. Flynn yazanye umukobwa rwose mu modoka nyene katugumane shiri mwihore. Check it out. No, you ain't. Ya umva wisoka shiri. Mba nkubwire shiri. Ngomba kugenda bari no muryango wanjye. Nimba ari ndi muntu wabonye tugomba kumenya gahunda zuko zimeze.
bakazana hakurya uhise ninde kandi bamwicaza hasi Flynn found her in the trunk of the car. Flynn amusaza imodoka y'uriya mugabo Where is he? ari hehe umukobwa arababaza Where is he? ari hehe umukobwa avugana ubwoba You killed him, right? mwamwishe sibyo mumwize ukuri Please tell me he's dead. mumbwire please tell me he's dead mumwe ko yapfuye basi Expand on he. sobanura ninde nyine he expand on he sobanura uvuga ngo twishe mana nyagasani We have to get out of here. tugomba tuvana We have to. tugomba kuvana hakiri kare Get Ethan on the radio. Now. hamagara Ethan kuri radio Now. nona No, we genda leave now. We have to get out. tugomba tuvana nona hakiri kare Out of here now. asi icara hamwe You let me go. What were you doing in the trunk of that car? asi wakoraga iki muri butu y'imodoka subiza subiza wakoraga iki They knew they were coming, so we had to. umva yarabizwe bari buze niba bashyize muri butu y'imodoka yarabizwe abapolisi bari buze Gonna come for me. kandi aza kuza ashaka njyewe Telling us his name. vuga ninde yitwa nde He doesn't have a name. nta zina afite He's gonna come and he's gonna kill you all. araza kuza kandi aratwica twese mwese arabamara Dad, Ethan's not coming up on the radio. papa Ethan ntabwo ari mareta atevure kumbe bano bajurana n'umuryango Yeah. Keep trying. komeza ugerageza uhamagara Ethan Ethan icyakanyama kimwe bakubise ipingu umurwananwa You're not gonna get him. He's already dead. umva uko biri kose niba muri guhamagara Ethan yasigaranye n'uriya mugabo ahubwo ni umupfu ntabwo muri bumubone Fuck do you know? ubeze utese Shut the fuck up! ase Flynn wajya ufungura umunwa wowe Please just call the police. ndabigize mwamagaye polisi hakiri kare Are you people fucking retarded? aho mwataye umutwe cyangwa noshe gasiya Go off the road and wake Ethan the umva musore fata imodoka ugenda urebe Ethan murebe uko bimeze This Flynn show's getting. reka jyane nawe kuko ugumana n'igicucu ngo ni Flynn bajya kureba Ethan ninde Kanyama bana bafata imodoka barerekera Kanyama yapfuye kare Disrespecting. ndambe kura mu gusuzugurwa Club. You earn your way around here. Then Don't respect you. Then umaze kuba umugabo icyubahiro ukeneye ntabwo ari icy'abantu nka bariye Yeah, like Flynn. nawe utangiye kumera nka Flynn utangiye kunsuzugura Bag, but waretse kwifata gutyo wa mwana that means something. ntacyo bisobanuye Practically blood. ibyo byose ni amaraso ni umwana This little girl doesn't buy you rights. wa mwana kuba uryamana n'agakobwa gato nibwo uburenganzira kumva ko uri umuntu w'umugabo mukuru In that shit. This is my girlfriend you're talking about. mama wone girlfriend wanjye avuga gutyo then watuje kumbe hakuno hari abaje kuri gas station ngo niho bajyanye ka gakobwa kamwe kiyahuye ndetse nane na wa mutipe sheri wako kugera aha basanga imodoka bari wateye icyuma mu ipini imodoka Ethan yari yajemo bafunguye bavana hano urume n'amabuye All right, let's go. ngaho ngatujyemo indani zitonze Ethan, you in here? Ethan urimo indani ni cyakanyama kimwe bakubise ipingu umurwananwa What the fuck happened to the radio? nibyo byabaye kuri radio ra wanyerera mu maraso hayiwe maraso menshi aba mugenzi wabo Ethan bamenyaga akanyama hayiwe zapfuye nk'ejo. How the fuck did he kill Ethan? ninde wabayishe Ethan No. Mana nyagasani Ethan. ntabwo nakwica Ethan memera ko ariyo yaba afite What happened here? hano byabagenze bitera Oh fuck. mwanda kureba neza bakomeje kureba komeza indani basanga nyamukobwa ziri hakuno Wrong. ben ntabwo ari byo pe Flynn really fucked up bad, didn't he? Flynn yakoze umwana utagomba gukorwa That way. reba ku ruhande niko bimeze pe rangije banyagatambaro ayiwe tata mwanda banigaragara ariko kumbe hano barategereje muzehe hogo ariko nagagoka kandi ka Emma Ward Here. I think they should fit you. genda ceka imyenda yagukwira gerageza uhindure urimo uranuka umva nk'urujugunyiro none rwa rujugunyiro rwo mu cyaro yewe ngwino hano What's got into you, girl? umukobwa yameze bite Maybe we should let her clean up.
wende yakukora isuku wanza karabe. Okay. Until we hear from Ethan, I'm not letting that one out of my. So tarumva Ethan icyatangaza ntabwo natuma umukobwa ava imbere yaho ndeba. Told you. He's dead. Nababwiye Ethan uwo muri kuvuga yapfuye kare. Akakobwa karabizi ko wari agashimuza na wari umwicanyi ruharwa. You don't know my brother. Bavana bwanya ntabwo muzi Ethan ni mubi cyane. Ego umugabo si ubutumbi. I never will. Ntabwo nzigera menya ko ntabwo ari muzima. I never will. Batereye Mighty Ethan bayizana hano mu modoka. Sunika bazana ikintu gitumbaraye. Tayari kumbe hano kubwa kaje kura mu mugongo ni ibikomere nako ntabwo ari ibikomere ni inkovu gusa. Happened to you? Byagize bite se mukobwa muto? Kabwa sari ufite akantu kagaturuma akantu kagahungabana witwa nde? Rakureba se yinjira muri douche avayo zayikaraga. I have a question. Pete kibazo. Do you people have any idea what you're dealing with? Ariko mwabana mwamuzi cyane muri kudiringa nacyo cyangwa? Where the fuck is the girl I told you? Umukobwa ari. Did you not to let her out of your sight? Nakubwiye ngo atavi imbere yaho ureba ngo gume imbere y'amaso yawe. You know how you guys always make fun of me for watching all those reality shows? Hajya menya ngo ngajya ngamutse kandi baza reality show. Shows ibintu byanya byo bibaho. Well, just wait till you see this. Bako kuki mutatuma ndeba ibingibi. Bagatinze bashyira hano reality show. Ari show yitwa American Crime. Families and shit. Totally into this one story. Ni zimwe mu nkuru z'abantu bagiye babura. Wasting my time. Ni yitwa ngo American Crime. Kumbe kula kule ya show ya channel yitwa American Crime ya show. Barimo barekana umukobwa wabuze umukobwa Emma Ward baramufite. That's you. Oye si wowe ra? It was like any other Friday night. Wari wagatanu ngindi yose. Lex. Nyuma y'ikiko cyitwa Oregon Art Complex. Night that would be seared into the minds of parents of 15 Ati rwose abanyeshuri 15 ubwo bari bagiye gusoza amashuri. Ward and her friends were umwana umwe muri Oregon yitwa Emma Ward having a party. When it's bari afite ikirori. End of the semester like most students. Bari basoje igihembwe nk'abandi bose nk'abanyeshuri bose. The celebration turned bloody. Ariko ibyari celebration byahindutse amaraso kumeneka ko amaraso. Bari abanyeshuri 15. Umwenda nyinshi muri iyo zo bakoraga ikirori. You already there? Ariko nta n'umuntu asohotsemo. Police and federal authorities have ariko icyo twabanje kubona hari umwana wabuze nawuze ibyabaye nuko byagenze icyo twabanje kubona twabonye imirambo 14 haburamo umwe umwana umwe Emma Ward. Emma Ward, the heiress to the Nashville Bay. At Emma Ward was never found nagwege zabona Ward publication. Emma Ward yari umwana w'umukire ngomba kuzazungura se wo muri Nashville Empire. Akegura kwera rwose Ward Publishing Empire. The company yase ibitangazamakuru. It's when Hunter Richard Louis discovered this. Ati rwose uwitwa Richard Louis abivumbuye ndamwe mbahiji Louis niwe wabanye rwose umukobwa yanze ngo Emma alive babanye n'ikirahure yabyarikishije ku rukuta. Now we must continue our investigation. Emma aracyabura iperereza racyakomezwa. Ejo dufite icyizere nuko ashaka kuba ari hano hanze arimo rwose arasirasa n'ataza ahari. Ward family is offering a $2 million reward. Ati rwose umuryango w'uyu mwana w'umukobwa urimo atanga $2 ku gihembo cy'umuntu waba aramutse abonye umwana wabo. Ati rwose mumushaka bamushaka. Police are still searching for a 20-month-old toddler. Ati rwose turimo tujya muri uyu mujyi wa Kansas City ndetse n'umuzenguruko w'iyi Kansas City. The show yanyu ya American Crime. Jackpot turakarimbuye tu. And the driver of the car? Modoka irahari. It's a maniac who did all that. Byose nuriya musozi wabikoze. Be just payday. Hano umunsi wo kwishyura nyine nakundi. Ubundi nari narasasa. Nari ntangiye kwirukanka ku gasozi. Umuntu araza arambwira ati nyamara ngo nkuganishe ku muganga runaka. Muti ndawunywa. Amano nisiga. Ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira. Abantu bafite ibibazo nk'iby'abangaba nabo byabateraga bataza aho byavuye ngewe ndi umupfumu uragura nkamenya ibibazo byose abantu bafite nkapfumura mu mubiri nkamenya niba ari umurozi wakuroze niba ari abazimu baguteye niba ari ibitegano niba ari ukuzinga ubugabo niba ari ikibazo cyose cy'inyatsi cy'imyaku ariko biri mu marozi byose ndabimenya rero nkorera muri Kigali Nyamirambo ariko ahitwa Sazike ku musigiti numero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 7893888 rero muze tubafashe.
Welcome back my people, arachari umungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi nkaba nisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafitiye amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewan ibintu muri Dropic Electronics no buryohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. Nono akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kubayigurira icyarimwe, hari promotion yo kwakwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. What's your face? Yeah, the trip. So heat from here to Oregon, hunting for the motherfucker who kidnapped her. Ubu abantu bose barimo barakata umujyi wa Oregon bane barashaka ndashimusa umwana w'umukobwa. We're not talking about some nickel and dime highway robbery bullshit. Papa kangubwe ntabwo hano turi muri dure kuvuga ngo tugiye kwiba ahantu ngo tushaka udufaranga fucking money. Umukobwa wamukubise $2 million. Bitekerezo. Emma. We're only here to help you, right? Turana kuba twagufasha. Sibyo. Kira mu maso karashika. Ngana umukeba n'abajyaje agasuzugura. Hog. Howard. Oh, nshaka tuvugane ijambo. Here. Wego mahano mu mucungi. Bajahamagara Hog. Yabwa ati ese niko biri kose n'umupfutu. Baraje bereka Hog muri umuntu nawe. Mafini kanyama. Iremoro. I want this motherfucker found. Yeah, since ibyo mbonye pe. You hoofed it in the woods. Well, you didn't look hard enough. Uko biri kose umusenza ashaka ari muri aya mashyamba mu muhige paka mubonye. Nta kurya mu nanje muri umunanye tumubone. At least we know he's not going to go to the cops. Kabiri kose ntabwo ajya kureba abapolisi. Man who did this Mugabo wakoze ibi ngibi doesn't forget. Ntabwo ajya yibagirwa. The man who crossed him. Ntabwo ajya berwa mugambaniye. Kimwe no kone nakwibagirwa abonyishe muri umuna wanje. Get Ethan out of here. Mabana mambo Ethan. Murebe buryo kimwamujyana mu nzu cyangwa mu mishi nyuma mu gikari. Hoga vaye bishe muri umuna we. Ndende ni zose. Someone's moving them all over this fucking country. Bana bazana maiti hakuno. Real proper. Man umusenzi. I ain't digging that hole. Man nabone bucukura cyo cyo kumushinguramo. Bari barazigana umurambo. Ikigabo kiraremerera no mufaremera ati. Rangije. Flies off him. Mona mukura amasazi. Clean out the back of the van. Man we kajya gusukura muri van nawe usukura umurambo. Tuma. Abana yatoraguye umurambo. Batanya gusigana nukorera isuku umurambo. Basigaho maiti. Maiti yande ya Ethan. Urebe filime. Nakubwiye bitara turajombo cyo kirimo. Ethan yaje yica kana kagakobwa girlfriend w'umuntu. Bakira maiti rizunguza. Urebe maiti. Maiti ya munini. Irabuja. Maiti ya munini dore ngiregu ku murambo. Umbe ndani umurambo. Hari uwagiye akata umurambo awinjiramo indani. Yinjira mu mirambo indani. Barangira muzana mu rugo rwabo. Abamwiciye umugore. Raka. Baftera kari ko bwari yashimuza arikiriye muri butu. Banani wona. Moyezo umugabo nje mu murambo indani. You should have listened to me. Nababwiye mwakaye mwaneza amatwi mukanyumva. I need to know exactly what we're dealing with. Ndashaka kuba namenya n'iki turi guhangana nacyo muri aka mwanya. Where's the girl? Mukobwa ari. Ndavuga Betty. Dead. Betty yapfuye. Guess he was done with her. Bana bamurangije. Ngo? No, he would never do that, not to her. You... Umva ngababwiye uriya mugabo ndamuzi ntabwo yakwica Betty, ntabwo yakwica bana ngo yakwica Betty. You guys fucked up. Mwakoze ikosa rero. You really fucked up. Mwaraburije you really fucked up kubera yuko namwishe Betty ngese muri mirambo igenda you muri walking dead gusa. I right in guessing your friend will be heading our way. Ndabizi yuko uzakatubwire. Ejo nshitegera twataka hano cyangwa. I am asking you a question. Ndimo ndakubaza. Ndakobwa.
baramukora ngo nindwanyi ka Emma Ward super baratangira mwagarika sha umufate bafata Emma yirwanaho Emma rangije tabahuri Would be your brains running down those stairs. Ramena ubwonko bwawe hasi tabuja Better get yourself a mop. biba byiza washaka torosho kurakora ubwonko bwa benshi bakiraho ukobwa kuri babona umugabo yuzuye amaraso avuye mu murambi ndani no yarari ukobwa bonye maniga Fine. sawa ntacyo kangaruke My best hope of escape is while he's killing the whole bunch of you. atamahirwe yanjye kuba nacika n'ibyiringiro nuko ahubwo bagiye kubica mwese nkataha amahoro urebe I'll just wait. kantegereza ahubwo sha muri imirambi igende nyebwe muri Walking Dead bodies water body ni imigezi n'ibindi nkabyo dead body ni mahiti komere bwatinze hakuno baniga banza kuza yidubika Nyabarongo hada muri Nyabarongo ya mamagi avayo hano nobone muri butu y'imodoka harimo iki udustire twiwe azana ibihumetso hanze azana ibitafari aje gutora iki imyenda nabona harimo imyenda ye umbe ndani muri ka kanuzi inyuma hamwe agenda ni ndani y'ibikoresho materekomande vitamin ntwaro reba filime sasa fata ibyuma n'imyambi umugabo n'umwicanyi mwiza bana You telling me that chick is worth 2 million? ayo mwana kuko afite agaciro ka miliyoni 2 cyangwa Yep. cyane Fucking counting the cash. Start loading the guns. dani gabanyura umubara amafaranga atangira upagira amasasu ukapfa Watch this bitch. If she moves, waste her. mucungu ikarashika nimbuja gatuwa yirase Tamara. After we take off, lock this place down, shoot anything tugisohoka wowe tufungano hano that comes through. hageze ikintu turasa Tamara ne bazigiye agakobwa He's not gonna find himself now, is he? umva tugiye kumushaka nango yakwishaka Hang back and protect the girls. none se ntabwo twagaruka tuganira umukobwa Nobody's hanging back. We're hunting this uriya mugabo ntakiri umuhagarike kereka twe tujye kumuhiga nitumara kumurangiza tubone gukora iki tubone kuba twabona kano kuko tugashyire se aduha amafaranga miliyoni 2 agiye guhiga amaniga mu ishyamba This motherfucker. ayo musenzi tayari umwambi hey batatu we hakiza urebe This motherfucker. mwambi urutugu hayiwe barakurura gasiya oh hano yahatezi inyambi myinshi bishoboka oh manigara aho hafi ndabamara na bragi bapfa kurasa nyambere kizana uramubona nawe ndibona mwana kumba na hafi ari kurasa hakurya mwana ngo rwana ng'umugabo we karashika kumba aho hafi ari nibunda yateze aha ubwo mucanga nkiwe arandashe ni badapfa apimye manza ariko gasenda baboye gara gasenda baboye nuko begiza gucanga nkirwa aracize ajya gutigwa nababwiye ngo muri abapfu bagenda muri Walking Dead reka mufashe shaba murashanu habi kwibondo hari imbavu zitazihwana nababwiye nkabambi ayiwe barapakira Let me look at it. Ribano. It's just a flesh wound. Cyari gikomere kiri fresh. Uraza kumera neza. Ndago twavara tudafite hogo. Hogo bamaracu urutugu. Fuck you, Flynn. Hogo yabaye amateka Flynn funga umunwa. You haven't noticed he's everywhere. Nta kintu ntari kitabonye. Beats hits again. Amukubise umwambi urahingura nyuma mu rugongo paka. Bakira handi atangira guturika. Imodoka zabo ziraturika nta gusohoka hano sasa. Hey! Imodoka barazituritse. Somebody there. Today. Urebe. Bakobwa vaye yitonze. Yababwiye ati ubugabo si ubutumbi. Motherfucker. A man is not tumbies. Mugabo nagara ubutumbi. Trapping us. Wega rema rabategeza trapping us. Na uchikana. Those fucking people. Ntabwo akwiye wishe abantu Flynn. Kill what people? Abaye bantu. Kill what people? Abaye bantu. Ntabwo bikureba nawe wisakuza. Flynn, you might want to drop the bad guy routine.
erega film twakwasha kwifta gahunda y'umuntu ya buri munsi uyu mugabo mwamweje musanga imana sanya n'umukobwa mu restaurant. I'm your path to living and you seem to be bent on playing the dying game. Ati rwose ndakwa n'inzira yanyu yo kuba mwabona ubuzima gusa mwakoze amakosa yo kungura muri buti y'umugabo kubu ngubu mwinjiye muri dying game mukino w'urupfu. Kangande sura kangande. We're gonna die together, bitch. Bapfira hamwe bakarashika. Bitch. Namwita karashika bitwaye ikize. Kumba hano hari ikimashini kijya gisika ibintu. Hano hari imashini isya. Nimba ariyo bakoresha barimo barazya. Inuza vyandashye. Aya bita vyandashye babyita. Akore biki? Hari yaswe umuyobozi wabo sha. Hari imashini hano ikimashini gisika inyama z'inka. Gikora vyandashye. Hajya babyita vyandashye. You might all be heroes. Erega mujya kwamwigira intwari. Bamanura mu cyuma. Bamanura mu gisyo. Aye ni gisyo bagita imashini isya yitwa nguki. Urusyo ni hamwe bakoresha ibuye. Bamuzana ku gisyo. Ku mashini. Bari kubagasura. Mutipe cyane umutindi. Bagasura rongera zamu. Kubagasura ho gatoya. Arongera zamuraho gato. Motherfucking cocksucker. Akubye uruhande. Trying to go from leader to martyr. Any thoughts? Urakoze amakosa yo kunyinjirira. Pero gutwi kwari kwanavuye kangukuriraho rimwe. Ala ntabwo gutwi kwaye kucyumva pe. Akubye uruhande rumwe. I got the girl for you. Rega mugabo namukuzanira. Namukuzanira. Go on your way. Ukomeze inzira yawe. Oya. You see, I'm planning on handling that little task on my own. Ana gona rifte rega kuba nabinjira gusa mwambangamiye ibiro namaze gupanga burye n'ubyikemurire. I thought you were going to help me get things back to the way they were. Can you do that? Mumbwira ngo uraza kumfasha ibintu bisubiza uko byahoze ariko ibintu ntabwo byasubira uko byahoze kubera ko Betty sheri wanjye mwamwishe. Turn back time? Ntabwo mwasubiza ibintu inyuma, you can never turn back time. Oya. You know what I hate about the common criminal? Nangira abanyabyaha nkamwe baciriritse. So mediocre. Muri ibijiji cyane. Uravuga ibiki koko? Capacity that we achieve our very best. Ati ntabwo mujye mwiba ngo mukene kugira ikintu mwakivinga kizima. Niba mumeze nk'abandi bamuze nk'abayede mbona icyo nkora nige nta bindi. Who am I? Uzubundi we. Who am I? I don't know. Urumwicanyi. Aha. Afungurana. Serial killer. Mwicanyi. Sweet Jesus. Yesu mwiza pe. Serial killers deal in singularities. I'm a numbers guy, which makes me a total psychopath. Umwicanyi nyawo mwamwe yabakaba yabayitanye kare ariko impamvu narabayitana. It makes me a total psycho. Njyewe ndi umusazi byeruye. Niyo mpamvu there are a few things that narenyene kubishimishirizaho. Rero ari hejuru y'ikimashini cy'inyama vyandasye. Hano kugutwi kwawe. What really motivates me is the absolute need to get the job done. Niba ari ikintu kimotiva muri isi ukubona akazi kanjye nkarangije iyo gatararangiza manumva mbabaye namwe kubica nakazi kanjye. Gatabaza umva. Emma samufite. She's one of you. Cyangwa nawe mwamaze kumusoza mwamwishe. Okay, you've served your purpose. Nako tujye mwagomba gukora. Aramuzamura. Shyiramo air conditioner ndavuga imiyaga. Any last words amagambo ya nyuma? Uretse. Concise. Evuga niba ari byo tubyicuze. About the clarity. Ntabwo nagara ubwenge pe. Kuko muri akaro ka mwanya nakweye. However, no. Ntabwo nakushyira imiyaga. Shyira mu kimashini. Imashini nakubagira sya. Amugira vyandasye. Irimo n'agasosi. Mumva imifupa. Imashini n'imifupa. Chepwe tata. Hey! Chabita umufupa. Siya mufupa ngurakotagurika. Hakuna dawa. Hey! Kugabarana muraburagi. I bet you want to kill the man who did this to you. Your powers of perception are Ati staggering. wakwicira umuntu wagushimuse byagenda bite? Ati imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe ntabwo byabura n'uriya mugabo. Why you? Kubera iki sashimuse wowe? They Wenda wakavuze ngo loves me. arankunda. Hey, we're going to advance. Gakugatanya kwibuka umugabo akigashimuta arana yabanje kajyana nabwo yakisha. Let's meditate. Vanigara kajyanye ni yakica.
kuko baganira akamubwira ati kumbe do araho hafi aranakareba ni ka Emma Ward kabambia narababwiye muri imirambo igenda data biragenda bitu kumbe bamuseye kare Dad, you didn't get along. erega we naso nago muri butinde gupfa He wasn't the best role model. data niwe wari urumodo wanje nawe unyumvire umusaza yibaga akibana n'abana be ngo niwe wari urumodo w'umwana yamuberaga intangarugero He's going to be tortured iso araza kubabazwa is going to be tortured baraza kumubabaza birenze and killed. hanyuma yicwe icyo nakubwira barakangandese papa legend. Why didn't he kill you? kuki se atakwishowe He's trying to create me. ahubwo yarimo aragerageza kuba yandemamo ukindi kintu niyo mpamvu atanyishe. What did he do to you? yakoze ibiki se? Would he hurt you? yigeze kubabaza? Did he hurt you? Do wabonye yambaza no ku munsi y'akabondo. You should have run while you had the chance. wa mukobwa we akabaye wacitse kare yari ufite amahirwe ariko mu gihe utacitse ibintu nta muti pe akuna dawa. All right, Dad. Sawa sawa. You're gonna swallow this. banzungu afata inyanga. Just swallow this, will take the aspirin. Ashira umanzi fata ikinini buriya barukuno kanyanga icyo cyamaraso kumva kutari muri abana ariko n'umuntu buri kubabara. One's dying on my watch, right? nta muntu upfira ndeba agakobwa kavayo hayo bagarura amaraso bamurasha ahantu habi agasanga abo bakamennye. Real help here, huh? indudwe arye niyo ndudwe. Call an ambulance. Let me get right on that. Mama ga ambulance yakari no munziza kumutora. What about the Jeep? Naho si Jeep iriyanze. It's been broken down for a fucking year. Mbaye mazungu akarwo siri hasi nta kintu yakora. Dad is dead. Papa yapfuye. Ethan is dead. Ethan yapfuye. Denny's not doing so hot. Kandi na Denny nawe nabona atameze neza. I'm looking at your ugly asses and guess what I'm thinking? I'm thinking nibwose kabagwe no tufarizwa ntubi kabagwe cyane muratekereza. Fucking dead. Kwaze turabapfu. Ozikese. Shit what you think. Listen, bitch. Na wita kugira matekereza. Umva neza karashika. When an old man was giving you the deep dicking doesn't make you kuba rwose panye mwari mumaze bisi muryamana nawe bituma mother. And with him pretty much makes this my fucking kwaze kubona umuntu afenye nabyibwira nkamenya no kubikurikira. Ara katanya bwa namukase. Oh. Hasi mwatuje. Mwana namukase. Nabo ubwo basubiranamo. Mukobwa namukase. Barambarana. Tayare. Ndagukubita mupfura umusatsi. Tayare nabo ubwo basubiranyemo. Birahagije we birahagije. Musora rita bigane Flynn. The door. Aramuye ku muryango. Aro akomanze. Elias tini persone. Avec la porterie, ari muryango netwa la porterie ni potere. Ara potere ni nuvuga butumwa. Profete n'umuhanuzi. No. Ovre la potere. N'umuryango to no muryango. Mujaniraho. Endero byo gukingura. Take a peek. Cyenda urebe nyine. Bitema ko banaje kuvurura. Ovre la potere. Genda uvurure. Oh look. Sawa kagenda Debi. Kana gagakobwa kavayo rwose kabyimbye. Aza kuvurura umuryango. Kumbara ro barashira mu kabondo ko hasi. Senda boy bakamennye. Ari gasenda boy niyo pakiri hasi. Kaje mama buye. Araza rahengereza. Kureba neza iri ne persone pa. Abona hano ari igikapu. Bonyari igikapu. Ni hogo ninde? No, it's a bag. Ni igikapu. Igikapu bwoko ki? I don't know, just a bag. Na agashaho nyine kano batwaramo imondi. Agasha ugenda urebe. Na agakutiye. Flynn yaza kurunguruka. Bamwe bwadeza cyane kamwe bahayiramo ku isoko. Na agashaho. Narase agashaho n'umushaho bitaniraye. Urumva muganga akoresha indodo kandi nagashaho gakorwa mu ndodo. Wikingura umuryango wikingura. Whatever's in the bag is bad. Mwana kiri mu gikapu cyose ni kibi. Just get the fuck out of my way. Ndekura se karashika mbere. Evelyn jayigize. Niyo mugabo usigaye aha aza kugashaho. Agafuka bagahambiriye hano. Kureba neza abona ya meta yande yes. Ina ni meta ya papa.
Is that blood? Aya namaraso muri gakapu kugafuka cyangwa. Just close the fucking door. Navuze umuryango mwo gapfa. Motherfucker. Come on. Kigaragaza. Aje igikapu. Dore vianashe. Dore nyama se wabana. Dore nyama sosiso. Mana. Aiwe mwanda. Eddie, I have to get out of here. I can get the Jeep going. Make the Jeep and I charge. See? Wasaze cyangwa. Make a move right now. Nene kumvana umwana nyemeze naye bambura cyane habi. Last long. Nobody nago ndi burambe ningumana ndi umupfu. Kandi yuko nacoboka ngigira ku bitaro. I can get that Jeep going. Give if Jeep and I chana ngagenda. Just the fuck out of here. Reka ndebe uko nava hano. Maniga, ari buri cyo afata Jeep akicomokera. Kumbe do umurambo wande wa Etheni umugabo yavanamo iby'indani yicumekamo. Bagabo bagira umutima ukomeye. Amuhereza ko nacyo mgenzi maniga n'ubuzima buri habi. Bambura shanu habi. Imbunda. Patie bunduki. Okay, Dad. Sawa Deni. Pasi imbunda. You realize he's probably got the whole place rigged, right? Menye ko musaza ashobora kwateza ahantu hose. Sheru yiteguye cyane. Buriya bagona ni gitangaza umukobwa aramuherekeza sheri we. Nawe gumana ufata imbunda. Pereza rumena amabuye. Bachimande ya vianda sikizasi. Zase wabo. Muri famille muri kugira ngo so nakwanga kwita nabi. Nawe ndebere muraje umugabo yaraza abana be n'umujura, abana nabajura, agahumukera kazanye girlfriend wako no buyibanaga. Nawe ndebere. You shouldn't have let them go. Ntago wakabaye biratse ngo bagende. To you. Uriya mugabo se n'iki kuri wowe? Ta Frini yatangiye gucisha make, tangiye gwana n'agakobwa kano ka Emma, karamwetera kwagenzwe ntago wakabaye biratse bakagenda. Unatsura mugabo mupfaniki. Because when they're dead, 5 becomes 3. Ati ni bamara gupfa bari batanu barahinduka batatu. Last I checked, there's strength in numbers. Akenshi ko abantu bagenda batinda gupfa niko bakomera mu mibare. Bano bavayo. Sheri mo bebe. Kanyingura ni garage. Bavane mu icyo bavane mu Jeep. I love you. Ndagukunda sheri. Joteme mboku mwaosi. Ewe naramute maramukunda. Sheri bacane Jeep. Bacane urujipe. Yae mari shimwe. Niko yegiratsi. Jeep iraka. Kumbe hafa. Anda, come on. Kuki biniki. I'm gonna fix it. Nakora biki umva ndimo natunganya imodoka. I'm gonna fix it. Leave me. Sheri nusike. Don't worry, ntugire ikibazo. Hazare buryo cyakora iki? Harebe niba batterie hari noza yavuyeho yongera ture. Gira vuba mon pepe. Baniga yitonze. Kongura hano. Modoka nakandakane kahera. Nanda. Kumbe hafa. I'm gonna try a few things. Mujibala tundukiye ya. I'm gonna knock on the hood. You give me the ignition twist. Bani nubo nangize tucane modoka. Bagusere umva ko yatse. It's only take a second. Birafata amasegonda make. Kaba naco sheri. Ndagaruka mukanya. I will be back. Manigaza hakuno. Hindukiye. Aragira hano kuri battery umukobwa anahita yagiserera. Nacana imodoka. Cana. Birakaka biranga. Danny, go. Ariko Danny byanze. Danny wamasabune byanze. Cana. Yes, it's working. It's working. Sheri imodoka irimo iratsi. Danny wamasabune. Running flat. Danny perike. Mugabo guhindukira Danny guhindukira. Iruhande rwa Danny. Danny bamutwika gasura. Batsindagira kuri motora gasura ka Danny. Alright, get in the fucking car, please.
tukagenda bazanye uruhara Deni woka apfa Deni nyuma y'uruhara baragiye batwika gasura amaraso amugeraho amaraso amutarukiraho batwitse Deni sura Deni shampo kobwa aratangira bana y'igikoresho tamwe bakoresha barimo barabarahira ibyatsi. We need to go right now. Dushaka kugenda nona uzi ubwenge bwa nashiri kare. We run. Kirukange. Where are we supposed to go? Yes. You hear that? That was Amber. Uri aruza urwaro rwamba rw'ijamba ndarize ari maraboronga mu mashyamba. Amba muno ari umupfu. Uzi ubwenge kure makarage ducomoke. Babwa habwa ati muri abapfu bagenda muri wa Walking Dead. Amba mu mashyamba. Amba mu mashyamba. Amba ndani ya mashyambani. Amba mu mashyamba. Amugabo ageza yebuta imega umugabo ageza aha tuma mwiberekera hinguranye bageza aha yapfuye Deni ruhara Get in the car. yama modoka ruhara byo byarangiye nababwiye mwese muri abapfu bafata Deni nundi baramuraje mugasenda aboye wana fugerageza gucika mwana muto kumbe cyari kizima kugira ngo akabi nawe ukajya Deni ntajya apfa ayiwe harya gasani just a second kubona segaje amasegonda make gikandagira ku ngoto tindi kandagira ingoto. Oh my God, he's alive! Kandagira ingoto. Look at him. You think we're doing him a favor? Chano yakwima rongo atapfuye. Cyane modoka. Mushyira modoka tumujyane. Umugabo yicaye imbere ni Emma Wadi. Yagaterega mwese muramira imirambo igenda. Mugabo akiraho reba nanjoro. Nibere gahinguranye. Are you doing this? Kubera ucuma akora ibi ngibi. keeps me fit. Bituma nguma ndi fit meze nkuri mu myitozo. Doing Nta kintu kibi nagukoze. Then I guess you're just unlucky. Ahabwo ukuntu ufite amahirwe make rero niba nta kibi wankoze. Bavana y'ikimodoka. Mu bisubizo ariko. Umugabo ati nta kintu kibi nagukoze atoke. Niba nta kibi wankoze bivuze ngo uri umunyamwaku rero. Ufite amahirwe make. Rangije. Kumana afite akanza ka GPS tracker. Imihumekere. Unugiye karenga umva imihumekere abarwana n'umutima. Biha bicika intege. Mudoro ngo atwetse igisura. Aba nabo bicaye. Emma wadarakanuye. Jackpot ajya mwabza marakarimbuye. Seems like I just saved our lives. How about some thanks? Wenda bwari mwe nshaka nabaye ubuzima bwacu akabaye nshimira. Yeah, I'm sure Denny's super thankful. Ntabwo gushimira ni Deni ntago ari wowe. Kumbe hakuno. Uyu ko yakaje yikurura ni Amba. Bamukubise nanjorira hinguranye va mu mugongo paka mwibera imbere. Who said I was asking? Ko kitashira amatara. We've come this far. It'd be nice to actually live. Urakundi butwara umwanya ngandike rwose na amatara ucanye. Tanya amatara. Bagonga Amba. Wagira ngo ematera umwako. Aciya cano. Aiwe zatamwe. Nganda. Killed the one person who actually had a soul. Wenda bwari mwisha umuntu ufite roho ikiri nzima. What does that make you? Ese byo bikugira iki? Okay. Ngira nabi noneho. Barakomeza. Paka hehe. Ku bitaro. Make sure she doesn't get any ideas. Datuma zamuri mjungu muremure. Bafata maniga muzana mu bitaro. Hari icyo zaba ufite. Bavana yo Deni bagena mu nagire y'ibitaro. Aho kujya bakora biki? Baganga baraza n'ubundi batabara imbabare. Mwana bisanga aho baye umunyamarwa kuri insho kuba nakwisha. Bamunaga imbere ya CHIK. Bana mujyana imikorera kuri urgence kandi Kigali. You see the moon's really. Bomba hano arabageraga maneka ari ku kirenge cye. Hano arabahaze kanyanga. Yoji. Hey dude, did you get in an accident or something? Bana wabonye ni manuka cyangwa twaruzuye amaraso. Something. Bisa nabyo. I mean, do you need a ride? Tena kareftira. Aha. Urambya yahubwo. Rebye nyuma nta muntu urimo.
day just keeps getting better and better. Ewana nabona uyu munsi ugenda uba mwiza kurushaho. Arangije agenda yikorera hejuru ku modoka. Baraksera binjira itawuni. Barimo arava ruyenzo sirigenge. Muhanga nta gitekerezo ufite ra? Arabaza? Nkeneye gutekereza abakobwa imbaza byinshi. Kumbe hakuno. Nta handi baje kuri ka motel. Hamwe baraye bwa mbere Betty na boyfriend we. Hano bawure na bino binanga. Gati zo mukobwa ba modoka za hakuno. Aza mu gikari cya ya motel barayo. Ba mukobwa nde Emma Wadi. Tayari. Fatani ikintu cy'igihombo. Fata hombos. Homboka. Tayari. Fati homba ariko. Hombedo. You might somebody there. Somebody there. Naho kare muri butu ni warara gashimuse bwa mbere. Abandi baranya bakamushimuta. I'm done running. Narambe kwirukanga. Then come to me. Ngaho ngwino usanga rero. Then come to me. Zitonze. Kubita ikigabo. Ya filime sasa. Hey. Hey. Kumana. Hey. Kobwa. Fati homba kurutwe. Kumbe nyuma y'umukobwa. Kobwa. Barasamani gayitangira umukobwa. Ni Flynn. Dishiramo. Para agatego. Make one of those for your face. Antibarasara yambara no mu isura. Chuma. Kirakabunda ku ruhande. Senzi. Hey! Tayari! Hey! Ramukuma. Oh! Flynn! Ma, washota gasia. Flynn barishaya. Jayi bichi. Yawe. Fati Josi. Kinigisha amaguru ariko. Yitonze. Rubanda barakumira. Yitonze. Muchuzi. Hakuno. Tayari. Ugamba zakomeye. Bagabo. Baragigira. Babandi yayobye. Keza gufata imbunda. Aratabaye. Wa mukobwa Emma Wadi. Fata imbunda. Itonga umugabo. I must admit. Umba kubyemera. I did not see that coming. Ntabwo nizo mbibona biza. I don't think so. Ntabwo n'ubura mwera kwica. Siko mbikeka. Emma. We have something special. Dufite ikintu duriya kiri special. Are you out of your mind? Wasaze, are you out of your mind? I'm very much in my mind. Ntabwo ndi ku murongo neza nibwo ndi gutekereza neza. After all we've been through. Nyuma y'ibyo twaciye mu byose Emma. You're gonna go with this? Ngiye kugenda ndangije. Don't you find it trite? Ntabwo ugize ubona ko byari bikwiye. Your sociopathic stagings. Ati niyo stage ya nyuma rwose cyangwa se urwego rwanya rw'ubusazi bwawe. Dying. Tugiye gupfa. I don't know. Ntabwo mbizi. One of my sociopathic stages. Nimba etape ngezo y'ubusazi ariko kuyakaba irangira. Say exactly that. Niko nakabaye mbivuga. And then hanyuma I would say
Go ahead. Nakubwira ngo komeza kururimba rutsundangize. Nemora ko ndumuzazi ukiye gupfa. Ndati nta kibazo. Gakuruye naririmo. College girls. Kobwa umwiga pe. They think they got it all figured out. Rato akaba yamenye neza uko bigenda. It's called pump action for a reason. Barakocinga mbere yuko urasa. Dasa ku ruhande rwako. Yo niyo mbundu banza gukocinga. You can't kill me, Emma. Emma nagwanyica. I'm deep inside you. Kuko indani muri wowe zani cuma hamwe gafite inkovu. Breathe. Humeka banza humeke. Hawe mana. Danja bamubaza no ku ruhande. Kumba ubajyaga hose mpamvu maniga yamenye garera mushize mu ka GPS. Cyoki cyanye namura agomba kunyambura. Unasikia monamuro. Mon bebe. Muryamye akanya gato. Now it's time to set you free. Nicyo gihe ngubohore wishire wizane. It's time to set you free. Ukwe mu ka GPS. Yitonze fata bunduki wiwi dishiramo nakuri Chaplin Asia Chana humeka kumbe nyine kamateri. I think this guy stole my wallet. Cyakwe musaza ari byuko fyanye muze. Muze yaramubonye bwa mbere yaje ararara. Stop. Thief. Dekera mujura. Yeswe. Thief. Kichwa. Tatawe. Uyabirebye. Unfortunate drawback to learning my name. Warogiye kuba icyumba mu izina ryanjye. Muzehe. Bwatinze maniga aza mu bitaro. Harugo ryirumwe rwari Perike Deni. Na Perike Deni nawe yakuno. Bamwe bamutwitse urusura arangije aza hakuno. Yambaye nk'abaganga avanaho kantuza. Deni kureba. Deni shamba Perike. Ashira ku ijosi. Kamwe gafata impapuro. Ka file. No one lives. Nawe uzarokoka. Tayari. Deni bakandi ngoto bakanda nkongoro. Chebwe tata we. Ninaryo zina rya filime No One Lives. Boss yabakoze makazi. Ka Emma mugeza akareka kigene kibereho yakavanye mu ya GPS. Ariko abamwinza wo bose nta numwurokoka. Bari garaje avana mitaburiye yo kwa muganga na itaburiye ne bari kibaraho. Sinzi cyo bakita ariko nziga rumwe kwa muganga. Rangije. Ajugunya hano muri PBL. Ajugunya muri PBL. Musore muto mwiza zisasikara yitonze. Tambuka yemye. Amakuru yagiye agaragara. Emma Wadi aremera shimuswe. Emma Wadi ibyagaragaye. Hana abanyamakuru bavuguruga umukobwa aramuzanye muzana kwa muganga. Emma Wadi amushyira umugenzi. Ambulance yaragizana Emma. Abanyamakuru buzura hehe kuri ambulance. Abanyamakuru buzuye kuri ambulance. Arebye imidani abona rwose Emma baramuzanye kwa muganga. Emma yaramaze igihe yarabuze. Umuryango waramuze. Ibaza hose yashize miliyoni 2 z'idolari amafaranga menshi cyane. Kugira ngo ibaze ko miliyoni 1 y'idolari yari miliyari irenga y'amanyarwanda. Ubwo ni miliyari zingahe? 2 miliyari. Miliyari. Hafa. Noneho n'ubundi mafaranga burenga uko muzi ko idolari rivunda nyine murabizi. Ko bwamuzanye ngaho bamuteye igiserumu. Ni Emma Wadi. Ubwo nayo yari yaperutse. Uruhu rwaragiye rurahinduka kubera iki? Nuko. Jenzi yaraje amunyuzaho mukoraho n'intoki
umukobwa arebye umuntu umukozeho ageze gutya kureba abona maniga ngo yarashatse kumuramo ikindi kintu ngo yashimuse ngo maniga atigeze amwica ntabwo yigeze amwica maniga aratambutse nta n'umuntu umuzi abari amuzi bose yarabahitanye bose nyibera nta ntungwe sinari mbizi ko irangiye ariko Imana ishimwe wenda yari mita ya da Premier Florida only kuva muri Giti Business Group babwira ko yishyura 6 ukwezi n'abiri ku cyumweru karya cyo filime za Sakala da Premier Junior gitse ndetse na Tirani Kabaka bebe ndabakunda cyane aya